Pa i nije loše nekada zračiti uobraženo, da budale odbijete od sebe. Na društvenim mrežama Milica Pavlović često važi za nedostupnu i uobraženu. Zašto je to tako i da li je pogađaju ovi stavovi, otkriva nam upravo ova pevačica. Dobrodošli u Alo VIP. Milica Pavlović je nedavno bila meta na društvenim mrežama i čini se da je od tada hejterima u virtualnom svetu omiljena javna ličnost. Na Twitteru, ali i ostalim platformama često znaju da je okarakterišu kao obraženu, a popularna pevačica ima objašnjenje i za to. Pa i nije loše nekada zračiti uobraženo, da budale odbijete od sebe. Poznato je da na Twitteru domaće javne ličnosti nazivaju raznim imenima. Milica je, kako tvrdi, zbog svog stava od Twitteraša dobila zanimljiv nadimak. Ja sam zašto me na Twitteru izvišli prekidom sobom trojiti. Pa nije to slučajno. Pa verovatno delujem kao žena robot koja ima neki gard i štit. U stvari ne želim samo da budem, valjda iz tog straha da nisi baš dostupan svima, pa i onim budalama, nego da oni pravi ljudi, da li su prijatelji, emotivni partneri, normalci, kako bih rekla, random ljudi, ipak trebaju da se potrude. Gledali ste Alo VIP. Uskoro stiže još jedna ekskluzivna priča. Ostanite uz Alo. Doviđenja.